Thobela, ke sa go lotšha gape ebile ke a go amogela thutwaneng ya rena ya lekgono. Maamotlha re tlo ba thutwana ya rena ya maamotlha e ithekgile fela godimo ga dihla. Re lebeletše di-seasons. Re tlo ba re tlo tloga go leleme la Seesimane ra ya lelemeng la Sepedi jwale ka mehla ka mokgwa re phela re dia ka gona. Gape ke tlo kgopela gore o subscribe gore re kgone go tšwetša channel ya rena pele. A re fetele slide-eng sa bobedi seo se tlo re laetšago thutwana ya rena ya lekgono, seo se tlo re bontšhago mo dihla tšeo di tla ba di thoma go gona. A re tseneng. Ka maina tšona šetše ka Seesimane re na le spring, summer, autumn goba ba tla re ke fall le winter. Remember, gopola dihla tša rena ke tše nne fela, moo e lego gorego ka tatelano ya tšona di tšea dikgwedi tše tharo, kore di tšea they take 3 months. Ka leleme la Sepedi ya mathomo spring e theilwe gore ke seruthwane, e tšea 3 months ka ge ke boletše gore di tšea kgwedi tše tharo. Nako ya seruthwane ke nako e re tlo ba re amogela selemo, e no laetša gore kore seruthwane ga go tonye ebile ga go fiše. Number 2 ka Seesimane English ke summer, mo e le gore ka Sepedi re hwetša e bitšwa selemo, re tsene go selemo, yona e tšwa go lema. Ra tloga number 3 ra ba le autumn, yeo le tlhalosetšago tee goba re ka no re gape e bitšwa fall, ke yona yeo ka Sepedi e theilwego gore ke lehlabula. 3 months šefale re tlogile re tsena go yeo ka Seesimane ka English e bitšwago gore ke winter. Winter ka leleme la gešo la Sepedi ke marega. Ka marega a ke yona nako eo e le gore go tla ba go išwa mephatong. Dihla tša rena ke tšona tše ge re feleletše, ke tše nne fela di latelana ka kgwedi tša go tšea 3 months. Nka go leboga go ka subscriber, nka go leboga go ka tšwela pele o tlo ba le rena dithutwaneng tše dingwe tšeo di sa tlago. A ke go leboge.